Tfajla ta' 19 sena għadha ħajja li xnar l-erba fuq l-istess bajja fejn kienet qed tgħum ima sħaba fil-qawra kien hemm raġel li kellu għarfien tal-ewwel għajnuna. F'intervista mas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar Derek Abbott, Skoċċiż ta' 59 sena li ilu jgħix Malta dawn l-aħħar 23 sena, irrakkonta li dakinhar l-inċident żvolġa wara s-sitta ta' filgħaxija meta l-lifeguards kienu diġà spiċċaw mix-xogħol. Għalli ra kommozzjoni ftit metri l-bot u għax huwa first aider mar jara x'ġara. Ra tfajla bla ħajja mixħuta fuq il-blat. Kienu għadhom kemm tellgħu sħaba mill-baħar. Got the two girls to start compressions. They had already gotten in position. There was no space for us. It was a horrible place. But the friends had obviously just brought the girl up on the closest rock that they could have found. Very difficult to get round about her. She, as I said, she was lifeless. And I started to do CPR and mouth-to-mouth. She had no pulse. She had no pulse here. She had no pulse on her wrists. So for me, it was immediate that we had to go into the process and start the mechanics. It-tfajliet kienu qed jagħtu 30 kompressjoni mfila l-tfajla u mbagħad Derek jagħtiha żewġ nifsijiet. Proċess li baqa' jiġi ripetut sakemm fuq il-post waslu l-membri tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar u komplew jagħtu l-ewwel għajnuna huma wkoll anke permezz ta' magna li tagħti x-xokkijiet. Fuq il-post marru wkoll il-Pulizija, membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku b'ambulanza li ħalet tfajla l-isptar. Zach Borch, il-Communications Manager tas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar, għall TVM News li dak li kienu qed jagħmlu Derek u ż-żewġ tfajliet kien li jieħdu post qalb dik it-tfajla biex jippumpjaw ftit ta' ossiġnu lejn il-moħħ u bekk żidu ċ-ċans li tfajla s-salva u ma tmutx. F'dan il-każ partikolarment li kieku ma kienx hemm first aid, ma kienx ħassalva kieku aħna bħala Malta Red Cross ma konniex il-first responders ma kienx l-AED biex aħna ngħinuha u nerġgħu nġibuha pals, ma kienx ħassalva u kieku ma ġiex it-tabib ta' Mater Dei ukoll ma kienx ħassalva. Ġifieri all of it together gave her life. Zach kien fi pjazza tinjef flimkien ma' wħud mill-50 volunteer tas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar li ċċelebraw il-jum dinji tal-ewwel għajnuna b'sensiela ta' attivitajiet immirati għall-familja kollha li iżda kollha għandhom lan li għanqlu fil-pubbliku l-aċċ biex isiru jafu aktar dwar l-importanza tal-ewwel għajnuna.